سلام تخطات نايز channel كما تخونوا تبوكت كونوا ناي وتر تمنيتنا يو لومون كم وترو بعلا قد سنزلوم زينان مسوز خي تنتنان حزنا لكم قريبنا لنا كسام مودة مدبنا مسانا خصونحو بتتنا نقدمكم نايلو معرس نريو بزعبا وتهدراو كنتاتنا يوكرين روسيا ترايدي كوني بزعبا جيوبوليتيكال مقصقاس أمريكا روسيا أوروبا كانت حيالة هجرات زخدوا زلو كات عبدو كينات وصعيون زقبر زلو أمونغو دونالد ترامب أبالات نيتون تفتيرو زلو تساقم دما كنرينا مغنياتهم دونالد ترامب نتي conventional way وانتلوموت تريوناي أمريكا مس أوروبا مستوى محاسو تقوينا تسرحو دونالد ترامب بزح أيامللون يوم نزي أيامللون ترايدي كونس كابتن محاسوت هجراتون حدقا نتن محاسوت هجراتون حدقا يوت كم زلي زنقر زلو سلازي بقول ما قد كرينا نتكويناتنا يوكرين راشا خبها ميكس الويخل سفهت انتناز وهذا زلو قداي كون لايك مقبار سبورت مقبار كسام موداتا مسانا غصنو مجمر ياقن بتي رسون كوينات زلو يوكرين كنجمر All this time of the war, around 177 billion have been voted for or decided upon. 177 billion. Let's be honest. أبز كل كينات زجبرنايو كاب أمريكا 277 بليون دمس تواهب له معنا نكوها بيلو 277 بليون دولار أمريكا كتبنا إلى دمس هبة فزي إذا كان زبزي نيوكرين كان حق زينا يلومون حتى الرأي وجه تبلشونا بأمريكا زلوا كابزي أسمعوا ما رحنا يوكرين زلوا بلشونا زلوا هجر يقول خلوا مني بلشونا زلوا سمعوا هذا 277 كندايم توهبوا من عدنا بيوكرين زي ما كندايو. We have not received half of this money. The second point, which is very important, just as an example, is a 277 بليون بأمريكا نيوكرين حق زعلنا يلوم بتقصري 277 كافت منجستي وسيلهم مالتي منجستي كهبوا مخان نزجن زبزنا غير له فرق نايز جنزب قلنا بنا يمتعني له أبي لا غيره 277 بليون مالت I don't know 8 قلن بليون مالتي أبيها تيوزي معنا يتوها برناني بالله أب ميديا بمليونات سبعة زرايو فيديوزي سلسل بقالة زراربا أب أمريكا زلوا بلشونا تي ميليتر اندستريال كومبلكس بحالك صح كله بلشونا هم زلوا فلوتيو رأيوا تجنزب كميلو بشم يوكرين كم زشكت زلوا. Corruption. The first question, whose corruption? This is the second. Here is just one small example for you. When the United States began to transfer us weapons, it was American money, but American weapons. Money for these weapons. As a president, I had cargo jets. Not in Ukraine because of the war, we moved them very quickly to Europe. We had cargo. We have good cargo fleet. Very good. Because of Antonov. So I asked American side to grant me the opportunity because our jets are at another airfield. And I asked America to give me the opportunity to use our jets for transfer, not to pay a lot. To whom? To your companies, to American companies. No, I didn't get this opportunity. My jets stayed put. And the United States jets, cargo jets, move these weapons. But everywhere you have to spend money. So we could get more weapons, but we have to pay for this very expensive fleet. واو زون كاله نفس زخاله بالشونا يزنقر زلو يوكرين مقعزيا ناي نفرت مالتي عبيت مقعزيا أنتونوف زبالة ناي راشا نفرت سويز نفرت سلازلنا أب يوكرين يكون أنا بقارة هجرات أبتعنينا لنا زخونا أتواركو هبنا غلو بناتنا ناي مقعزيا نفرت جيت سكيرنا كانوا مسؤولنا خلينا يلو واقع سيف كان قبر سلندلي كالتفنا غان وزو سلندلي ناتنا كوفي زخونا صراحة دي صراحة قلوا بناي أمريكا نفرتي كوقعزي بلو نايلو تناي نفرتي ناي أمريكا مقعزيا دما أزيم كبراتين سلازي تجنزب أب سيستم كما يجرم يبلعوا ولا أب أمريكا بقلت إيد زارب سلو نافر هيك زارب قرمكم تعمي زفر بلشونا أمريكا سلازا قال سلو كسحنا مخاني فلتي لذي تبلشونا زبحال
ኣብቲ ኣሜሪካ ከም ዘሎ ጽቡቕ ገይሩ ዝገልጽ ዩክሬን ኣዝያ ብልሽውና ዘለዋ ሃነቲ ገንዘብ ከም ዝገይሩ ብልሽውና የብሉን ወንሱን መንግስቱ ብልሽውና የብሎም ማለት ኣይኮነን እዚ ዓበየ ብልሽውና ኣበይ ከም ዘሎ ዝነግር ዘሎ ናይ ቢልዮንስ ብልሽውና ኣበይ ካይድ ከም ዘሎ ደምሎም እቲ ገንዘብ ካብቲ ኣሜሪካ ንኸይወፅእ ዋላ መሽረፈት እንድሕር ይቦሞ ብሚልዮናት ይድሽየጥ እቲ መሽረፈት ስለዚ at every stage ከመይ ገይሮም ነቲ ገንዘብ ከተሃርፍዎ ከም ዝፍትኑን እቲ ብልሽውና ድማ ሲስተማቲካሊ ብኸመይ ከም ዘጋጥም እዩ ዝነግር ዘሎ እዚ again ኩነታት እዚ ብምብርሁ እውን ጽቡቕ Question. Is this corruption or not? Or lobbyism? What is it? You mean corruption on the part of the U.S. companies? Yes, making such decisions. Yes, I got it. The lobbying for such decisions involves some companies that make these decisions. But I can't be open about it, and I couldn't speak loudly about it. I didn't want... So, ብሓፈሻ እዚ ሎቢ ዲኻ ክትብሎ ዋላ ብልሽውና ኢኻ ክትብሎ ኣብ ኣሜሪካ ናትኩም ቋንቋ ኣለኩም ስለዚ እቲ ኩነታት ግን ነዚ ይመስል ብምባል ክሳዕ ክንደይ ብስርቂ ከም ዝተፃወትሉ እቲ ገንዘብ ተመሊሶም ድማ ራሻ ጌራቶ ኢሎም ከም ዩክሬን ጌራቶ ኢሎም ከም ዝኸስዎ እዩ ዝዛረብ ዘሎ It's a very sad story ሃገር ዕኒኻ ሽምካ ድማ ተበላሽዩ ከምዚ ትኸውን ኣብ መወዳእታ ግን እቲ ኣብ ኣሜሪካ ኣብቲ ሲስተም ናይ ኣሜሪካ ዘሎ ብልሽውና እንታይ ከም ዝመስል ካብ ኣፎ ሰሚዕኩም ኣለኹም and I hope ገለ ነገር ተማሂርና ክንከውን Labour about this thorny issue of conscription and the age of conscription in Ukraine. It was 27, it's now dropped, hasn't it, Vitaly, to 25. And the US have suggested as well that it be raised, lowered even more. Let's have a listen to some of that interview. So, ኣሜሪካ ይኹን ምዕራባዊ ዓለም እንታይ ዝብል ዘሎ ነቲ ናይ ዕድመ ናይ ሰራዊት ምዕስካር ታሕቲ ከተውርድዎ ኣለኩም ይብልዎም ኣለዉ ንዩክሬን ስለዚ ናይ ውትድርና ዕድመ 27 እንተሎ ኮይኑ ናብ 25 ወይ ትሕቲኡ ከተውርድዎ ኣለኩም ኢሎም ኣሜሪካ ይኹን ኤውሮጳ ፀቕጢ ይገብርሎ ኣብ ዩክሬን ግን ከቢድ እዩ ሓደ ፖለቲከኛ ተዛሪቡ ነይሩ I don't think the drop will be as dramatic as it sounds. I mean, I do not see why it should go straight to 18. Right, but you're expecting it to come down again from 25, it sounds like. I don't have an answer to that. I'm not expecting that because it's the generals who have to make this argument to the political leadership and to the parliament, and most importantly to the people of Ukraine, why it has to be done. Yeah. Because it will be an extremely painful decision which will not be welcome. So እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ናይ ዕድመ ንታሕቲ ምውራድ ኣዝዩ ከቢድ ምዃኑን እቲ ህዝቢ ይኹን እቲ ባይቶ ዘይቲ ሃገር ብፍጹም ክቕበሎ ከም ዘይክእልን እዩ ዝዛረብ ዘሎ ምኻለ ዘራርባ ሰራዊት የብሎምን እቲ ኩናት ድማ ብሰንኪ ሰራዊት ዋሕዲ ይሰዓሩ ኣለዉ ስለዚ ዋላ እቲ ኩናት ይወዳ በዓሉ ዲ ይፈልጥ ዕድመስ ታሕቲ ክወርድ የብሉን ህዝቢ ድማ ክድግፎ ይክእልኒ ምናልባት ክኸውን እንተኮይኑ እቶም ጀነራላት እዮም ክእዝዙ ዘለዎም ግን ተቐባልነት ክህልዎ ዝኽእል ሓሳብ ኣይኮነን ናበለይ ዝዛረብ ዘሎ እዚ ስለዚ ሰራዊት ውዒድዎም ኣሎ ንዑ ንምድሓን ብምሉእ ተሪፉ ዘሎ መንእሰይ ናብ ውትድርና ክወስድዎ ድሌት ከም ዘይብሎም ግን ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ሓቆም ከዓ by any part of the Ukrainian society. But so I don't know whether this is going to happen, but if it is to happen, I am certain that it will not go down, the age will not go down to 18 right away. They will maybe go 1-2 years down because I think the only person who would be happy with going down to 18 would be my son who is 18 years old. And so እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ወላ እውን ክወርድ ኮይኑ ብሓደ ዓመት 2 ዓመት እምበር ክሳብ 18 እሞ ክሕሰብ እውን ኣይክእልኒ ይብላ ኣሎ ምናልባት ን18 ዓመት እንድሕር ገይሮሞ ካብዚ ኩሉ ክሕጎስ ዝኽእል ወደይ ጥራይ ይብላ ኣሎ ምክንያቱ ወደይ ናብ ግንባር ክኸይድ ይደሊ ስለ ዘሎ ናበለይ ትዛረብ ዘሎ ሕጂ ንፕሮፓጋንዳ ድዩ ክብሎ ዘሎ ወይስ ሓቅነት ኣለዎ ዊ ዶንት ኖ ግን ብሓፈሻ እቲ ግድድ እስክርና ሓደ ካብቲ ዓብይ ኣዛረባ ርእሲ ዘሎ ካብ ስልጣን ዝወረደ ሂጃብ ስልጣን የለን ሰብ እዚ ማለት He wants to fight, does he? He's taking military classes, and I barely convinced him to continue with his studies at the university at this point. How would you feel if your son went to fight for your country? I will respect his decision. I think this is something that you should not be seeking, but if your time comes, you should face the challenge. ወደይቲ ውትድርና ክኸይሲ ድሌት ኣለዎ ወተደራዊ ክላሳትን ይወስድ ኣሎ ወደ 18 ዓመት ከሎ ኣነ ግን ኣብ ትምህርቱ ከተኩር እየ ዝደልዮ ኢሉ ከተኩር እየ ዝብሎ ዝነግሮ ኢሉ ወድኻ ናብ ግንባር ተዝኸይታ እዮም ተሰማዕካ ኢልዎ ውሳነ ናቱ ክሳብ ዝኾነ ይድግፈየ ይብላ ኣሎ ኣብ ሪያሊቲ ክትሪኦም ከለኻ ግን ኤግዛክትሊ ደቆም ሳተወ ዘለዎም ኣረኣያ ካሊእ እዩ መብዛሕትኦም ፖለቲከኛታት ደቆም ኣብቲ ኩናት ኣይትውን እዮም ኣብዚ ምዕብል ዓለም ዘለዉ ኣሚን ኣብ እስራኤል እቲ ፕራይም ሚኒስተር ነዚ ኩሉ ካልእ ወዱ ካልእ ኣብ ኩናት እናተሓመሰ ከሎ ወዱ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ማያሚ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ኣብ ፈቐዶ ፓርቲታት እዩ ዝርአ
ስለዚ ندقم أبتكوينات كساتفو زي دليو مراحت أبزي معربو عالم كمي دك مراحتي they have a special life بفلاي نسخان دك خانا كوينات كتوم زي تخل تخينكا بخا بهيوت نايكالوتم كتسعات يبالكاني again who cares about that عند خان تحرقينكا قدايم زقبروها. Close to the 3-year mark, Russia's full-scale invasion of Ukraine is witnessing the hostilities peak in the Kursk region. And the Ukrainian President Volodymyr Zelensky is facing the heat. A survey released by the Kiev International Institute of Sociology saying the people's trust in the Ukrainian president is eroding. So, comes in Ria Zelena, Bahafasha, at the Kunatat, أب تمرحنتنا يوكرين بريزنت زيلينسكي زلو أب يوكرين نعم كل قليل كم زلو of course نزي زي ولا حنتي زجرم يبلومن لزي تراستناتو ناقول لي خيرالو people trusting president and people distrusting تي زي أمنو نعبي خيرالو تم زامنو ودما ناقول لي خير كم زلو زي كم نبورجر كخاطر يوز كمان 50% اللي هو كلنا خلوه أنا we still need to double check مهنياتو أجر ملوعني زلوك ساعة كندو كاملو لي كلني من there is no reason زخوني يكون مهنيات يلن نكاملو وزغلو جن still تي present ناي وجه present يزلو ناي وجه present دما بهزبي فتوك تكونها يتغلغها very simply تكوينات سبز فتو نجار سلادي تكبر زلغها بهزبي فتوك تكونها يتغلغها هذا كابتي إذا present زي بزوح جزء خصوص له بالشوناي بزعبول لنكنه هذا قد الزربات زاري بلو كن رينا من يتبلشونا زلو إلو أمريكا وينجروهم زلو سميو. While 52% Ukrainians trust Zelensky's leadership, 39% show distrust, while 9% are undecided. The poll is a wake-up call for the Ukrainian president as the Ukrainians' belief in him seems to be nosediving over the years. Back in 2023, 77% Ukrainians trusted the president. By February 2024, trust had fallen to 64%, and by May 2024, it dropped further to 59%. So, تيمنا تعمل لأنت president زلو نعم كل خيط كم لبوري مهنياتو تكوينات كم تنسو plans قبري خيط يلن ويون كم تي بدحر مجال جاز دفوز نبوري خيط يلن تكوينات دمات أو تكرار يكونن هيوت نايمن سياتي زغزف زلو تهاجر completely destroyed كوينة تعتبر زناتا أبزعبي كفالناتو ترميسي زلو قطباناتا almost non-existent يمزولو من سيات بشحات بمليونات قصر حزبناتا حديمون تبتاتينونيو لذي كان لذي سباتي عملوا ويكبلو قلو نتيبو مزلو قصر نبعلو you really need to wonder كابيد ماتيو هجي أبزيات مليسنان رأياس كحنت دونالد ترامب سبوتين كدناغتن نقداينا راشا كدناغت جميرو له نبلت هنا بقمت قالوا نمان كحوخ اتولم جميرو له اتزقرم هبزيو دونالد ترامب ناي بحكي بتي ناي معرباوا عالم بفلاي تنا امريكا بدحر مغارجا زم حدر اجندا كازاس كم زي دلي زرق كونتات بزح يزلو اب تكبار كما يكوني كن بحفشا اب نفسه كاف افز خفتلو انصارون بر نطقمه ما يسرحني نابن ذا اسمعوا President-elect Donald Trump's speech days before his inauguration for NATO countries to raise their defense budgets to a record 5% of GDP has set the proverbial cut among the pigeons. For many allies, the proposition hits hard. Is Trump looking to make NATO an instrument to further American arms exports? Here's a report. So, Donald Trump ناب كرشا سلطانو نخمت ناي معلتات حتى اب خوينو له زلو غزي انتي يزغبر زلو تبحال دلو every time نتنيتو زبحال كمي غيرو نتا مشنقوا صبو غير ياسرلهم تراي سرح خوين زلو ممليسو مشنقوا ان اسرلهم يخيدالو هذا كابو دما مبزحتن هجرات نيتو 3% ناي جي دي بناتن ناي كتبن اب مكل خالناتن انفستو غبرو خم زلوا زبز هجرات دما ناي اصوار معبول تكنولوجي سلازي بلن كاب أمريكا نتي جنزبتي كاب أمريكا كامباين تتكوزوا له وانت أصوار مالتيو so نعود زي جبرا نزكل 3% زي مال هاجرات كان بعد الجيرمان زي مثلا كسب الجناب تكل 3% وندي بس حزر له شجرت قاتي مناطق كلا خلال نادي خم إلى نتن كم زي كفلاز له أنت كت جبراني خايلهم سي أنت هم تيلا زي كلا خلال لان ورق نراشا كيت كورر يا خبلاني بمبال عشان بيدوام كم زنا برا حجي ما نتكل 3% سنهم نخيسهم كبات حوا مسكربو طيب لما له 5% ናይ ጂዲፒ ናትኩም ክትገብሩ ኣለኩም ኢልዎም ካብዚ ዝኸፍት ፅፍዒት የለን በቃ ብርቱዕ ዝኾነ ፅፍዒት ይፅፀፍኦም ዘሎ ልክዕ ከምዚ ንሓደ ሰብ ከም ትሕዝኦ ሲትካዮ ብጣዕሚ ትፃወተሉ ከምኡ ዓይነት ፀወታ እዩ እዚ ኤውሮጳ ብፍላይ ጀርመን ወሲድካ 2% ናይ ጂዲፒ ናቶም ኣብ ኣፅዋር ምግባር ኣብዚ እዋን እዚ
እቲ ገንዘብ እቲ ነዚ ዝዓኒ ዘሎ ቁጠባዊ ንምድሓን እንተገይሮሞ ከማን ከትሕኖም ዝኽእል ኣይኮነን እዩ ዝበሃል ዘሎ በንጻሩ 2% ከቢድዎም እናሃለወ 5% ናይ ጂዲፒ ናቶም ንኽገብሩ እዩ ግዴታ ክኸውን ዘለዎ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ እዚ ማለት ድማ ብሕፅር ዝበለ ቁጠባ ናይ ኤውሮጳ ሓማኹሽትን ክኸውን እዩ ዝግድዶ ዘሎ I don't know ዶናልድ ትራምፕ ኤውሮጳ ብምውዳቕ እንታይ መቕሰቡ I think ሓደ ካብቲ ምዕራባዊ ዓለም ብዶናልድ ትራምፕ ዓብዪ ፍርህን ስጋኣትን ዘለዎም በዚ እቲ ስትራቴጂካዊ ኣጠማምታ ናቱ ፀቢብ ስለ ዝኾነ ለውጢ ከየምፅእ ነቲ ኤውሮጳ ዝበሃል ቀልጢፉ ናብ ሓደጋ ክእትዎ ይኽእል እዩ ዝብል ገምጋም ስለ ዘለዎም እዩ ናበይ ክኸይድ ብከምዚ ኩነታት እንታይ ክኸውን መወዳእታ ንዝብል we don't know እስከዚያ ሪፖርት ስማዕ The US president-elect has long been a big NATO critic, even warning repeatedly that it was time for America to abandon the North Atlantic Treaty Organization. In his first term, Trump had hit out at what he saw as Washington being ripped off, vowing to make Europe take its fair share of the burden. This time he pushes the bar up firmly, more than doubles the present 2% of GDP defense spend requirement. So, بحفشة the biggest arms exporter سب عالم أسوار زيادة شتى كامبانيات أينوتين دحريلنا ريود مغنياتو متن أسوارات تي باجت ناينيتو طب كل 1% نب قلق هجرات قدرو 3% قلب بس إحنا لوندن I think نب 4% بس حاولنا لوا so لذي نب 5% تي percent ناي GDP ناي كتبان دحردي بتباجت ناي مكلغال إذا كان زبزي مبزحتو كاب أمريكا يتأسوار كجزاء سلامتاي من ينتن عبيت أسوار دشتا معبول أسوار دشتا من يندحريلكا 4% نايت عداقة أمريكا تقبلوا كباب فرق نايت عداقة أمريكا تقبلوا سلازي وجد أمريكا تزبلت البيزنس يو أبتي أو البيزنس ناي وجد ما قداميتي تغصب هالجريا كالاي راشا أبكينا سلزول دامبر سفيز غنات بفلا يزوكينا زتو دحريلو أبز عداقة أمريكا بحق كتكاتسان كتصف عام خاناني زر زلو سنة 4.5 سالسايد ما فرانس 11% يبلالو كمون تشاينا فرانس تشاينا 5% يبلالو and then Germany 5% جي اتا عينة أصوارو نابقمة متاوية دلي more كالي 10 I see كلت زي okay I think the others كا 10% يمكن مرلو China 5% France and Russia 11% 24.5% إسرائيل 4.5 others يعني كلهم كانوا تدماميرا مالتي sorry كندو كوناي كني أنا Russia إذا still أبو جزلي بعبيو 10% كون زغل سلازي أمريكا completely dominate جبرية تدحريا زلاريو فرنسا تدمروا روسيا تدمروا تشاينا تدمروا جرماني بمول أنت تدمر كان كنا أمريكا مثلا إسران كلتن شوعتن 3% تي تندحريا زلوا بمول أنت عكيبا كنا أمريكا خمس أي كلامين others قديف كمالتي تنعبيت هجرة تشاينا فرنسا روسيا جرمان كلنا كيبكا كنا أمريكا عداقة ماركت شير يبلهم سلزي كويناتنا أمريكا أقدر أستزعب حساب زخونة ربح حساب زلوا نتناينيتو بعجتنا نب وتهدراو كنا تزغين تعبيامو بومنت تجمتيلو تربحنا أمريكا. Well, I think NATO should have 5%. Yeah. Well, you can't do it at 2. I mean, at 2%, every country, if you're going to have a country in a regular military, you're at 4%. I think they should be, they're in dangerous territory. I think it should be, they can all afford it, but they should be at 5%, not 2%. I'm the one that got them to pay 2%. The warning to NATO allies echoes what. So, هذا serious هجر مبزحت جزء بكل 1% نفسك كلا غلا يكلني سلازي كل 1% نب 4% نب 5% كدي بخلال له يبلا ماله نب كل 1% كبص حق الهجر هذا ما جينا نبود يبص حلو كندا نبنا تيبص حنا له سبين بهالهجر ونا يبص حنا له عند إيطاليا وند بص هتاي مثلاً جرمن بخندي سنكل كبص حقلي بهاله كالت هجر هذا ما يبص حنا له سلازي it's going to be very hard نزن هجراتنا نيتو نزكون تاتزي نزن هاي دونالد ترامب دليتاتنا كمالا دونالد ترامب ما every time مشان قواناتو إن جدو سلزي خيزلو نتن هجرات ما بحكش قفتي رمالو جرمن بوليتيكانيا درو ملسي بلا. People in the United States, both in the United States and in the world, are extremely concerned about the potential onset of World War III. Now, one of the most strategic locations in the entire world when it comes to conducting World War III, especially from a NATO standpoint, is the country of Romania. In fact,
እዚኣ ቪድዮ እዚኣ ሓደ ዓብይ ፀላዊ ብዙሕ ሓበሬታ ዘውፅእ እውን እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ከይጅምር ዝፈርህ ሰብ ብዙሕ ከም ዘሎ ብፍላይ ነዚ ኩነታት እዚ ብቐረባ ንከታተሎ ዘለና ብዙሕ ኣንፈታት እዩ ዘሎ እቲ ኩነታት ብገለ መንገዲ ብገለ ሚስ ካልኩሌሽን ኣውት ኦፍ ኮንትሮል ዝኾነ ኩናት ብቐጥታ ናብ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ከብፅሓ ዝኽእልና ዓለምና ኩነታት ኣሎ እዩ እዚ ከዓ ከምዚ ቲዮሪ ይኮነሎም ኣዝዩ ተቐሪቡ ዘሎ እዩ ባይ ዘ ወይ ገሊኦም ትኩ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ይካየድ ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ መንገዲ ዩክሬን ኤሮፓን ኣሜሪካን ዝገብርዎ ዘሎ ፈሊኻ ዝረአውን ኣይኮነን ይብሉ እቲ ዝኸፍአ ገጽ ናቱ ኣብቲ ናይ ኒኩለራውን ካልእ ሓደገኛ ኩናት ከይቅየር ዳንበር ድሮ ጀሚሩ ኣሎ ዝብሉ ሰባት እውን ኣለዉ ብካልእ ግን ሓንቲ ኣገዳሲት ሃገር ኣላ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ብመንገዲ ኔቶ ክጅምር እንድሕር ኮይኑ ልዑል ጠመተ ክወሃባ ዝግብኦ ሩማንያ ትበሃል ሃገር እያ ስለምንታይ እዛ ሩማንያ ትበሃል ሃገር ልዑል ኣገዳስነት ኣለዋ ምስ ዝበሃል ድማ መጀመርያ እቲ ሩሜንያ ዝበሃል ሃገር ኣብቲ ብላክ ሲ ዝበሃል ኮይኑ ስትራቴጂካሊ ንራሽያ ንምቁፅፃር ዓብይ ኣገዳስነት ዘለዎ ሃገር እዩ ካልኣይ ኔቶ እቲ ዝዓበየ ወታደራዊ መደበር ናቱ ኣብኡ ዝሃንፆ ዘሎ ዝዓበየ ወታደራዊ መደበር ኩሉ ዓይነት ሎጂስቲካውን ቴክኖሎጂካውን ዘለዎ ሳልሳይ ድማ እቲ ሃገር ምርጫ ገይራ ሓድሽ ፖለቲከኛ እቲ ሃገር ነዚ ምስፍሕፋሕ ናይ ኔቶ ንሩሜንያ ድማ ንዓውደ ኩናት ዘዳልዋ ዘሎ ጠጠው ከብሎም ዝደለየ ነቲ ምርጫ ጠጠው ከም ዝዕፆ ገይሮም ስምዕዋ ካብ ኣፍድሓን ኣብዚኣ ክነግረኩም NATO is currently building the biggest ever base ever to be built in Europe. And the candidate for president, the oncoming candidate for president in Romania is trying to stop that because he wants peace. Now, he won the first round with 23% of the vote, only to have Romania freeze the election due to Russian influence, which they provided zero evidence. So, we came to Romania. So, ናይ ብሓቂ ትፅቡቕ ነገር እዚ ኣልተርናቲቭ ሚድያ ዝበሃል ብሶሻል ሚድያ ብዩቱበራትን ብካልእ ኣብ ኤክስ ዝወፅእ ዘሎ ኣብ ገለ መለ እሳቶም ደውፅዎ ዘለዉ ነገራት ምናልባት ዓለምና ኣብዩ ተስፋ ክብል ክእል እያ ከምዚ ኣነ ዘቕርበልኩም ዘለኹ ካብዚታት እዩ ተስፋ እቲ ዓለምና ኣብዚ ዋህል እዚ ምክንያቱ እቲ ሲኤንኤን ቢቢሲ ሓቂ ንኸይወፅእ ዝመሓለ እዩ ኣካል ናይቲ ዝጭቁን ዘሎ ነቲ ኩናት ክቐፅል ዝደሊ ሓይሊ ስለ ዝኾነ ሓቂ ከውፅእ ኣይደልን እዩ ነዚ ምርጫ ናይ ሩሜንያ ልዑል በቃ ውፁእ ዝኾነ ግህሰት ናይ ዲሞክራሲ ተራእየ ብዛ ሃገር እዚኣ ኣብ ልዕሊኡ ኸ ዓፈና ሓደ ካንዲዴት ሓደ ሕፁይ ኣብ ምርጫ ክዕወት ምስ ጀመረ ሃንደበት ኢሎም ራሽያ ኢዳ ኢትያትሉላ እዚ ምርጫ እዚ ብምባል ዝኾነ ይኹን ጭብጢ ብዘይብሉ እቲ ቤት ፍርዲ ነቲ ምርጫ ካንስል ገይርዎ ሲምፕሊ እቲ ሕፁይ ዝግበርትን ክዕወት ስለ ዝጀመረ እሱ ድማ ኣንጻር ኔቶ መስፍሕፋሕ ኣብ ራሽያ ኣብ ሩሜንያ ስለ ዝኾነ ልዕሊ ኩሉ ድማ ልክዕ ከም ዶናልድ ትራምፕ ቀዳሕ ናይ ዶናልድ ትራምፕ እዩ ነይሩ ሜክ ሩሜንያ ግሬት ኣጌን ዝብል እዩ ነይሩ ከም ዶናልድ ትራምፕ ንሕና ኣብ ዓድና ጥራይና ነተኩር እዚ ኣጀንዳታት ናይ ካልኦት ሃገራት ሒዝና ሃገርና ካብ ምምዕባል ክንወፅእ የብልና ካልእ ድማ እዚ ፀረ ግብረ ሰዶማውነት ጀንደር ፖለቲክስ ገለመለ ንዑ ኩሉ ፀራሪገ ከኣል እየ ይብል ነይሩ ምስ ራሽያ ድማ ንግዲ ክጅምር ኢሉ ሶሪ ጠላስዕትሳ ምስ ፑቲን ዝምድናና ከም ኣብቲ ናይ ቀደም ተመሊሱ ነዳዲናን ገለመለን ካብ ከነምፅኢና ኢሉ ለዚዜን ስለዝበለ እዚ ሰብ እዚ እንድሕር መፅኡ እቲ ናይ ኔቶ ፕላናት ኩሉ ክፈሽል እዩ ስለዚ ነቲ ምርጫ ጠጠው ዘይነብሎ ዋላ ዲሞክራሲ ይዕኖ ኢሎም እቲ ምርጫ ጠጠው ኣቢሎሞ መዓስ ከም ዝግበር እውን መግለፂ ክንባ ይንኽእል ኢና ኢሎም ስለዚ እዚ ልክዕ ከምቲ ዶናልድ ትራምፕ ክዕወት ከሎ ኣብቲ ቀዳማይ ራሽያ ኢዶም ኢትዮም ኢሎም ካብተን 4 ዓመት ን3 ዓመት ግዜ ብኤፍቢኣይን ብሲኣይኤን መፅናዕትን ፖሊስን ገለመለ እናገበሩ ግዜኡ ዘባኸኑሉ ኩሉ ግዜ ዝጥቀሙላ እንተላ ራሽያ ኢንተርፊር ዝገብሩ ኣብቲ ምርጫ ግመን እዮም ብዓለም እዮም ነቲ ውፅኢትና ራእዩ ክቕይርዎ ዝፍትኑ ምርጫ ቅብል ኣይኮነ እናበሉ ኢዶም ዝእትው ንሰብ እዮም ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ድማ ነቲ ናይ ኣሜሪካን ናይ ሲኣይኤን ኣካይዳ ፅቡቅ ገይሩ ስለተገንዘቦ ሰብ ኣንጻር ኣሜሪካ ኣንጻር እቲ ኔቶ ብዙሕ ምንቅስቃሳት እዩ ዝካየድ ዘሎ ልዕሊ ኩሉ ድማ ናይ ሓበሬታ ከምዚ ገይሮም ነቲ ጉድን ጎዳጉድን ከይዶም ካብቲ ቦታታት ምክንያቱ እቲ ሕፁይ ብጣዕሚ እዮም ቁፅፅር ገይሮም ዘለዉ ኣብ ሚድያ ከምዘይቀርብ ኩሉ እቲ ሚድያ ብዛዕባ ከምዘይዛረብ ገይሮም መገን ሳላ ዩቱብን ኤክስን እቲ ሓበሬታ ዝያዳ ይወፅእ ኣሎ ሕጂ ኸማን ክገርመኩም To interview the presidential candidate ourselves and get the story out. A lot of alarming stuff in this interview. It'll be out next week. Pay attention. So, ከይዱ ነቲ ሕፁይ ናይቲ ፕሬዚደንት ኢንተርቪው ኣካይድዎ ኣሎ
ብዙሕ ሓበሬታ ክወፅእ ከም ዝኽእል እዮም ዝብሉ ከምዚ እናገበሩ እዮም ድማ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሓበሬታ ዘውፅኡ again ቢግ ኮምፕሊመንት ማለት ሓደ ሰብ ወይ 2-3-5 ሰባት እዮም እዚኦም ዩቲዩበራት ወይ ኣብ ዩቲዩብ ዘለው እዮም ዩቲዩብ ሕጂ ከምዚ እዞም ዩቲዩበራት ገለመለ እናበለ ከቆናፅብ እዩ ዝውዕል ሰብ ማለት ዘቆናፅብ ስራሕ እውን ክህሉ ክእል እዩ ግን ኣብ ዩቲዩብ ዘሎ ሓበሬታ እቲ ሚድያ ከም ቀደም ኣይኮነን ከምዚ ፍሉይ ነፈርቲ ሒዞም ዓበይቲ ኮርፖሬሽናት ብኣድቨርታይዝመንት ገለን ፋንድ ዝኾኑ ይውሓደ ብዙሕ ሰብ ካብ ዩቲዩብ ገንዘብ ይረክብ እቲ ዝሰርሖ ስራሕ ድማ ብዝመስሎ መንገዲ ዝሰርሕ ታስዋይ ድማ ናይዚ ሓበሬታ ዘድልየካ ትወስድ ኩሉ ሓቂ ኣይብለኩም እየ ዘድልየካ ትወስድ ዘድልየካ ድማ ትገድፍ ከምኡ ኣነ ድማ ዓቕሚ ስለ ዘይብለይ ከምኡ ከይደ ካብቲ ቦታታት ሓበሬታ ከምፆ እዚ ከምፆ ከሎ እቲ ከምፆ ከሎ ንኩሉ እቲ ኣገዳሲ ክፋል ናቱ ግዜ ናይ ሰብ እውን ሴቭ ንምግባር እየ ዘምፅእ ናው ኤሮጳ ከናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ In fact, I was not sure I was going to talk about this one at all until I realized that my uncertainty regarding that question was the reason to talk about it. Indeed, there are some interesting strategic things going on involving a river, a key highway, some high ground, and logistical hubs further out. So, here goes. To set the stage, we must go back to August and the start of Ukraine's Kursk offensive into Russian territory. Ukrainian troops achieved a surprise at the operational level. So ሓደ ካብቲ ብዛዕባ ቅድመ ግንባር ክዝረብ ከሎ ቀዳማይ ዝረአ ዘሎ እቲ ኣብ ኩርስክ ዝግበር ዘሎ መጥቃዕቲ ዲና ክንብሎ ፀረ መጥቃዕቲ ዲና ክንብሎ ወይስ ዕንደራ ዲና ክንብሎ ኣብቲ ጉዳይ እቲ ዘሎ እዩ እዚ ኩርስክ ሪጅን ዝበሃል ዩክሬን ካብ ወርሒ 8 ጀሚራ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ነይሩ ኣብቲ መጀመርያ ንቭላድሚር ፑቲንን ራሽያን ዘሰንበደ ኩነታት ተባሂሉ መግለፂ ክወሃቦ ጀሚር ነይሩ ምስ ግዜ ግን ዕንደራ ምዃኑን ፅቡቅ ስትራቴጂ ከም ዘይነበሮን ኩሉ ሰብ ክግንዘቦ ጀሚሩ ዩክሬን ድማ ብዙሕ ዋጋ ከፊላትሉ እቲ ኩናት ድማ መመሊሱ ንጥቕሚ ናይ ቭላድሚር ፑቲን እውን ራሽያን ክሰርሕ ጀሚሩ ማለት እዩ ስለዚ ኣገይን እቲ ሕቶ ዘለንስኪ እንታይ እዩ ዝደሊ ዘሎ ኣብዚ ቦታ እዚ ነዚ ቦታ እዚ ንምዕቃብ ክንምንታይ ግዜ ክፀንሕ ይኽእል ክንምንታይ ዋጋ ክኸፍል ይኽእል እዩ ምክንያቱ ኣብዚ እዋን እዚ ራሽያ መመሊሳ ዋላ በቲ ናይ ሰሜን ኮርያ ሰራዊት ብላብላ ዝብልዎ ዘለዎ እውን ሓቂ ዲሓሶት ብዘይገድስ ራሽያ መመሊሳ እናሓይለት ትመፃላ ዩክሬን ድማ ዝገብርዎ የብሎም ለንቀነ ድማ ኣብ ኣፋን ዕርበታን ተወሳኺ ፀረ መጥቃዕቲ ድዩ ገለመለ ኢሉ ሒዙ ጀሚሩ ነቲ መጥቃዕቲ ማለት እዩ ስለዚ ኣገይን ከም ንሪኦ ከለና እቲ ኩነታት ራሽያ ከመይ ኢሉ የስፋሕፈ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ኣብዚ መመሊሱ ኣብቲ ኩርስክ ዘይኮነስ ዋላ ኣብ ካልእ ግንባራት እውን መመሊሱ ዝደፍእ ዘሎ ሓይሊ ምዃኑን ንዑ ደው ከተብሎ ድማ እንታይ ክግበር ከም ዝኽእል ዊዶ ነው ዋላ በቲ ምብራቃዊ ግንባር ዝበሃል ብዶኔስክ ጌርካና ፖክሮቭስክ ዝበሃል ሎጂስቲካዊ ሃብ ዝኽየ ዘሎ ጉዕዞ ዋላ እውን ምሉእ ብምሉእ እንተዘይተዓወቱላ ናብ ገፁ እውን ይደፍእ ከም ዘሎን ብብዙሕ ግንባራት ሰራዊት ናይ ራሽያ ይደፍእ ከም ዘሎ እዮም ዝዛረቡ ኣገይን ዲስ ኢዝ ናይ ሓደ ጎበዝ ዝኾነ ኩናትን ድዩ ክልተ ዓብይ ወታደራዊ ዓቕሚ ዘለዎም ሓደ ናቱ ወታደራዊ ዓቕሚ ራሽያ ማለት ሓደ ድማ ሰፊሕ ዝኾነ ደገፍ ዘለዎ ረቂቕ ዝኾነ ደገፍ ዘለዎ ሓይሊ እዩ ኣብ ናሕቲ ዝገራጮ ዘሎ ስለዚ ረይዎ እዚ መረይዎ ብሓፈሻ እዚ ዝወርድ ዘሎ በረድ እዩ ኣብ ከምዚ ኩነታት እዩ ትውግእ ዝካየድ ዘሎ ኣብ ገዛውቲ ኮይኖም ኣይኮኑ ናብ ድፋዕ ኣሚን ጀስት ኢማጅን ክንምንታይ ከቢድ ሂወት ኣለዎ እቲ ሰራዊት ኣብኡ ክኸፍ መዓት እዩ ተዓዲ እቲ ዝዋግኡሉ ዘለዎ ቦታታት ናይ በረድ ጭቃ ኣለዎ ናይ ማይ ጭቃ ኣለዎ ናይ ዝወርድ ዘሎ ቦምባታት ናይቲ ገለ እቲ ቦታታት ከዓ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ካብ መዓት ፍንጅን ገለን ኢስ ጀስት ኣይኮነን እቲ ነቲ ውግእ ክትሓስቦሲ በቃ ብጣዕሚ ከቢድ መድረክ ምዃኑ ጥራይ ምፍላጥ የድሊ እዚ እቲ ወይዘር ሕጂ ኣብ በረድ እዩ ዘሎ እቲ ኩናት ብርቱዕ ይቕፅል ኣሎ ድሕሪኡ ማይ ክጅምር እዩ ማይ ምስ ጀመረ ድማ ብጨፈቃ ዝፍለጥ ቦታ እዩ ዝኾነ መኪና ይኹን ታንኪ ክንቀሳቀሰሉ ዘይክእል ዓዲ ኣብ ከምዚታት ዘጋጥም ሓደጋታትን ገለመለን ኩሉ ኣብ ግምት ኢኻ it's just a disastrous ኩናት በቃ እንወት ዝኾነ ኩናት እዩ ግን እዚ ኩናት እዚ ብኸመይ ጠጠው ክብል ተልካ ድማ ከቢድ እዩ ጠጠው ክብል ምክንያቱ ጠጠው ክብል ዝደልዩ ሓይሊ ስለዘየለ ክሳብ ሕጂ እምበር ሕጂ ሓደ ነገርካ ክንርኢ ክንፍትን ኢና ኣብዚ President Joe Biden has announced what may be America's final major support package to Ukraine. A $500 million life. So again, 500 million aid, military aid package ክባል ከሎ ኣፅዋር ጥራይ ማለት እዩ እንጂ በፅዋር 500 ሚሊዮን ብዙሕ እዩ ብዙሕ ካ ኣይኮነን ምክንያቱ እቲ ኣብ ከምዚ ናይ ራሽያ ኩናት ኣቲኻ ክትሪኦ ከለኻ ብዙሕ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ኣይኮነን ምክንያቱ ብብዝሒ ኣፅዋር ዝቃፀለሉ ውግእ ስለዝኾነ ድማ እቲ ኣፅዋር ብጣዕሚ ከቢድ ዘሎ እዮም ዝብልዎ ስለዚ እቲ 500 ሚሊዮን ኖርማሊ ብዙሕ ክገዝእ ዝኽእል እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ዋላ ሓንቲ ክገዝእ ኣይክእልኒ ምክንያቱ ኣሜሪካ ነቲ ኣፅዋራት ብላዕሊ እዮም ኣደይቦሞ ዘሎ እቲ ክብሪ ዝበሃል ስለዚ
እድለኛ እንተኮይንካ ኣብዚ እዋን እዚ ውግእ ኣይጅምረልካን ምክንያቱ ጅባኻን ፀጋታትካን ከጉሕጉሓልካ እዩ ዝኽእል ልክዕ ከምዚ ነገራት ምስ ከበሩ ክትገዝኦም ዘይብልካ ቀሲድካ ክፅበ ዘለካ ምናልባት ኩናት ዝሓስብ ብስትራቴጂ እውን ኣብዚ እዋን እዚ ኩናት ደዋፅእ ኣይኮነን እዩ ዝበሃል በት ኩናት ከመን መሪፁ ብባጀት ርዩ ሕጂ የዋፅኣኒ ሊኣትዎ ኮይኑ ክትብሉ ኢኹም line of military assistance, marking the 74th tranche of equipment provided from Defense Department inventories since August 2021. The timing is critical. Ukrainian forces near Alexandria, Viktorovka and Zaporizhzhia have suffered significant losses, with reports of 190 troops killed in recent fighting. The brutal reality of these casualties underscores Ukraine's desperate need for continued So ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ኩናት ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ከም ዘለዎን ፈፂንካ ንዩክሬን ዝኸውን ቻንስ ከም ዘየላ ኣብዚ ኩናት እዚ ዩክሬን ድማ ዝኾነ ነገር ገይራ ካብዚ ኩናት እዚ ተዓዊታ ክትወፅያ ዝብል ዝኾነ ይኹን ካልኩሌሽን ከም ዘየለ እዩ ዝንገር ስለዚ at the end of the day እዚ ኩናት እዚ ዶናልድ ትራምፕ መፅኡ ጠጠው ከብሎ ይኸውን ተስፋ ኣሎ እዚ ክግበር ይኽእል ዶ እቲ ናይ ኤውሮጳ ዲፕሎማት እንታይ ይብሉ ኣለዉ ኔቶ እንታይ ይሓስብ ኣሎ ክንርክብትን ኢና ሕጂ መጀመርያ ሓደ ካብቲ ተስፋ ዘለዎ ዶናልድ ትራምፕ እንድዩ እንታይ ኢሉ ለንቀለ ንስማዕዮ ቀፃሊ ሓድሽ ነገር ብዛዕባ ዶናልድ ትራምፕ ዝወፅእ ዘሎ እቲ ንፍሉይ ልኡኽ ኢሉ ዝመዘዞ ዝበሎ ዘረባ ክንሰምዕ ኢና ብግምጣሉ ድማ እቲ ክውንነት እንታይ ይመስልካ ክንርኢ ኢና President, thank you so much for joining us here on the program. I just want to begin by asking, just in the last 24 hours, we've heard President-elect Donald Trump give a press conference. He's due to be inaugurated in less than 2 weeks' time. Just your reaction to some of the things that you heard him say. I guess, I want to point to him saying, for example, that he expects to wrap up the war in Ukraine in 6 months' time, for example, maybe earlier. He has famously been known to say that he could finish it if he wanted to in 24 hours. እቺ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ትሕተት ዘላ ቶፕ ዲፕሎማት ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ተባሂላ ዘላያ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ካያ ካላስ ትበሃል ትሕቶ ድማ መቸም ዶናልድ ትራምፕ እቲ ቀደም ኣብ ምርጫ ከሎ ኣይገብሮ ንኸውን ትብሉ ነርኩም ሕጂ ግን ብወግዒ ኣብ ስልጣን ክመፅእ እዩ ዝደልዮ ዘሎ ድማ እቲ ኩናት ቀደም ኣብ 24 ሰዓት ክውድዮ ይብል ነይሩ ሕጂ ግን ክሳብ 6 ወርሒ ክወስድ ዘሎ ይኸውን ብዝተኻለ መንገዲ ጫዕፁ ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ Well, if he can make Putin stop bombing Ukraine, then he can finish this war in a very short time. I don't know anybody else who is more for peace than Ukrainians. They really want peace, but Russia is the one who is bombing Ukraine. So if Donald Trump is in the power of saying to Putin, stop this war, withdraw your troops, then this war will be over in 24 hours. So I don't know كم يجرم يوم دبلومات جرم أنا بتعمي زجر مني ولا حتى حدا يتصمم حدا درفز بلو مش الله كم دبلومات من قدي أجباب زربا ونتغير زيا كله زي حدا وكنا تتوقع تخينسي بوتين سراوي تحيز كوتس خلاله ندحري دونالد ترامب دويلوني بوتين سراوي كحس كوتس أمه كنا تتوقع ندحري له بسرعة 4 ساعات كل داي خليته بالشيء عينة stupidity وزي أنا جريمي زبلني 3 عامات تواجي سراوي تحيز كوتس سراوي يلا حدا بوتين سراوي تعز زوز على مهنيات يبلون تكونوا ناس كتقبل زي تخل حممت مخانات رأي ناس قرمني تكون الناس 3 عامات تواجيو مالو سلادي تردادو مبر عوشت ورحي ترداديو سراوي تعز كوتس مزال ناس كتسامعين يريو بسنك بعد زياي تريفو رجعون لهم كم يوم عينت اقول حساب زلهم عامل زي بالله زلنسكي حراي انا عمليتو اياتو ابي اوروبا حبرت اياتو كم تاني قدمنا ناس عن كونينا يلو بوتينكا بل انا خاص سراوي تعز كوتس يلو باي ذا واي سراويتو مساز لقيتو كينات نتنسوس قرفه بوتات دراو حزام برتو كينات فنيام له لذي اجاي دحرجت متمامون كبيري جست دزو كينات توكل تقينو بوتين دلاي سلام كم يوكرين يلا سلام ددل لير دام زو كينات دقد مخدي عمتات زي جمر تحكي دونالد ترامب ترايد زارب زلو دونالد ترامب ما تتخكل الناس اللي نايتو كينات سردوي نزو كينات نخططو نخيبلو بزح مسامر وقيو مصني هم قليل كونه يكون نوعه جن سبع جي مرقصنا تاي كيرانالو نزياتهم زي امنهم مخانو دما يتزحق سكا كفال نبعال زيا يكون تانا كوميشن بريزيدنت سمعهم زي دلن زي فوتوهم زي امنهم من مخانو نسيو تسبو نقر I'm very curious كما يتخون التركبات ناتهم كنرينا ونياتو مرقصنا تا completely انصار نايت دونالد ترامب زلوي سلازي ابتركب بحر تمرجاناتو قال كابتن قلطي فهم كرغبو زخونو سبات يا زيا
ስለዚህ we will see how the relationship is going to go. But again, تكونتات قليل كم زي كونين عن رجالنا نقصل. Yes. What would you advise him to do? Well, the pressure has to be on Putin because, the international pressure on Putin, on all the tools that we have in our toolbox, really to end this war, because Russia is attacking a sovereign country and accessing territory. So this is clear that if United States is worried about China's actions, they should first be worried about Russia and show really the strength of United States that Russia will not. أنت تاكتيك زلاتا دمالاتا أنت تتكلم تفتن مجمريا أنت كبرغل أنت كبرت دليوان ني دونالد ترامب نزبل حتى نبوتين يتعطخ قبر اللي زلوا يوكرين ملاقت سلزقونس كل نجار بروخاتيوم أي سلام مسارحيهم سلزين نبوتين تراي تتعطخ قبر زغل تعطخ قبر تدخل 3 عامد غير كايون تايوتسي تامسي أبتكوينات يتحطوا nothing so بمقطع التهتول دلا أمريكا نبي حكي من تكتكون الحرقينا أن تشاينا خد قط ما الحرقينا مجمريا أب قدينا راشا حيلا كتركت كل اللوا جنتاي مالتيو الحري أب راشا بغدي تنقساقيسكم سي أبنا تشاينا ون سبك أمنك ما يكلني أتبلد الله أمريكا جن مالتي سات فلتن يا جن كتحبوس للدليل أمريكا على ما هريمها أمريكا على ما أصل زهرمتها كابي يوكرين توصل دلزلا ثم إدية السخون ما راح تعبزيز اللويم ثم تقام كوينهم زلهم بر أمريكا نقول طبعا جرمن كاب ناي راشا فلياتو نداد ناي راشا أبي أوروبا كم زي أتجيراتو كاب أمريكا بخبر كم زجيراتو ملا أصورنا أمريكا تراي تجوز خمس لون كينات سلة فترة سكيورتي ناتم حدا جالس لزوا دغى كمتن اللي على بزح أصورنا أمريكا خجوز مخانم جيراتو ملا إندستري ناي أوروبا بمولو تعبي هيفي إندستري بزح نداد دوست أب أمريكا هم زخيت جيراتو لسه أمريكا تعويتها أوروبا زبهال كاسيلو كم عبل زغل برن أمريكا بفتم كورا دراز غل كم زي كونه الرجال جيتالا راشا دما مس أوروبا زنبرة كرحنتن كيم تاين سلزو جبرو قلتي فك في التحريك كلني تنادى دخا خونا يكون سلزي أوروبا أمريكا ملو مل على مهرية نبتشاينا قد كيت كلا نعتاتو مريد قولي تياتو مالا كابنا أمريكا وتأي كخدو يقولون بفنش أيام مس أمريكا كخدو كم يجراتهم زلا تزي اللي راشا قبل عكمين راشا صدركم يعطولو لازم مس تشاينا تدقفون كخدو فتيو ما يكون كل ذات زارب زلا زي مخانات دبلوماتنا أوروبا تحزن مالتي. Be the biggest power in the world. But instead, Donald Trump has said he can understand why Russia has these grievances, especially when it comes to Ukraine, having or getting NATO membership. That he can understand why Russia would feel this way. Well, فتحتاتيت big compliment exactly أبتكبت بوتايات حتى دلا قد محدت قد محط يروان دونالد ترامب بوتين سلمتها بيوكرين كونات كم زجمرة يردعني له مخنياتو قد أسرع عمت قد بيون انتخونه يوكرين أكلنا نيتو نبي يوكرين كم تيابلوني لهم ننوي حوانا تنكي قومي الزخاء أما ندقصص أحفتها بيلا ينيريلو يوكرين أكلنا نيتو تخينا نيتو أباف دقة نايراشا كم تسمخانو نسكيورتي نايراشا لما بتشو كم زي كونه ويون زوات كم زي كونه سلزي بس كنا تازر ردوي دحري نيتو نبي يوكرين تتوجه ميركا راشا وقت كفت قدني له كابزن العلي مقبالنا يكون النت يلا زي دونالد ترامب كون بالو دما مبزحتهم لتكونتات بقرب اسفلتو اوروبايين يكون امريكاويين سمعوا له حكي ازي انتي زبل زي انت كتب لي سمعوا اكوننا زي تنبر سلازو NATO is a defense alliance. It's meant to defend those countries who are inside the alliance. And why this has been called in force is because countries are mostly afraid of Russia attacking them. So this is not something that is really a threat to Russia, but it is to defend those countries. So I think this is the idea behind NATO and how it has worked. So NATO ناي مكلخال alliance يو نخكلاخل يو ناي ملاقتي سرح يسرح ناتو سلازي زخونت نراشا سقعد الفترة لا يلن انتاي كوينا سلازلي كلاخللن أوروبا ناي سلام بوتاي نيرو انتاي كوينا سلازلي كلاخللن معاتا صوارات sophisticated كونتاتن هيزو غيزلو by the way NATO ناي سلام كويني فلتني انترفا ناي كوينا سربيا تبال هاجر قدم يوغوسلافيا خلا بزي زخون يكون قبل مغنيات زجفجفايو ليبيا مع غدافي ابزي ملكته بوتا خوينو بنفورت غيرو غدافي زطفا حدا حيدي سلازي نيتو زبال انترفن كوينات نسلام سرح زلو يكون اذا جاين بعد زياغن انعو كدناغرو تزربات اباوي خام مزراب كم اكلنا يتسرح سلازغونه ريزوريدي لما لا سجي زي سات بلو زلا صنه لون كسمعكم كفتني كاون لعلقن ازي انسم عدل سلازلو غي ازي اسمعوا واسك How could he possibly do it? He can't, in my opinion.
The Russians are in the driver's seat. The Russians, for good strategic reasons from their perspective, are driving a hard bargain. And it's almost impossible for me to see President Trump accepting the terms that the Russians demand. And therefore, I don't think this is going to be settled in 100 days. Here's, I know this is going to aggravate some of our viewers. ሓደ እንታይ ይብላ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ከመይ ገይሩ ክውዳእ ይኽእልና እዚ ኩናት እዚ ኢልዎ ፕሮፌሰር ጆን መርሻይመር ማለት እዩ ናው ክውዳእ ይክእልኒ ኢልዎ እቲ ኩናት ራሻ ኣብ ኣውቲስታ እያ ዘላ ነቲ ኩናት ራሻ እያ ትቕልሶ ዘላ ራሻ እያ ኣብ ላዕልነት ዘለዋ ራሻ እያ ትዕወት ዘላ ስለዚ ራሻ ዝበለትካ ተቐቢልካ ጥራይኻ ነዚ ኩናት ክትውድኦ ትኽእል ኢሉ እዚ እንድሕር ዶናልድ ትራምፕ ራሻ ዝበለቶ ክቕበል ዘይክእል ኮይኑ ነቲ ኩናት እቶ ከብላ ዓቕሚ የብሉን እዩ ዝገበረ እንተገበረ ድማ ክቕይሮ ይክእል ነቲ ኩንነት ዝብል ሓደ ካብቶም ሪያሊስትስ ኣብ ኩንነት ዝተመርኪሱ ነቲ ኩነታት ዝትንትን ዓብ ፕሮፌሰር ናይ ኣሜሪካ እዩ ነዚ ኩነታት እዚ ካብ 2000 ጀሚሩ ብሰንኪ ዩክሬን ራሻን ኔቶን ክዋግኣ ምዃነን ዝተዛረበ ሰብ እዩ ኤግዛክትሊ ነቲ ኩነታት ሓደ ብሓደ ዝተነበዮ ክትብል ትኽእል ኢኻ ከም ትንቢት ገይሩ ዝተዛረበሉ ኣብ መፅሓፍቲ ዝፀሓፈ ሰብ እዩ ነይሩ ኣርቲክል ዝፀሓፈሉ ሰብ እዩ ነይሩ ሕጂ ድማ ብኸመይ ከም ዝውዳእ እውን ፅቡቅ ገይሩ ዩክሬን ንራሻ ብፍጹም ኣይትፅዕራን እያ ኩናት ክጅምር ከሎ ዩክሬን ደፊኣ ፅቡቅ ከላ እዩ ዩክሬን ንራሻ ፍጹም ክፅዕራ ይትኽእልና ኢሉ ፅሉል እዩ ሰብ እዚ ይብልዎ ነይሮም ኤግዛክትሊ ከምታ ዝበላ ኮይና ሕጂ ድማ ዩክሬን ዝኾነ ተምፅኦ የብላ ትርጉም ዘይብላ ጥፍእቲ ሃገር ክትከውን እንተዘይኮይና ተምፅኦ ነገር የብላን ብምባል ዝዛረብ ዘሎ እዩ ንዑ እንተዝሰምዕዎ ነገራት እንተቐየረ ነይሩ because we've played this quite a bit. But here's Tony Blinken's view. We'll play the shorter version of Ukraine and Russia today. Cut number 2. Do you feel like you've left Ukraine in the strongest position that you could have? Or what are the things? So Blinken ማለት ሓደ ካብቶም ናይ ሳጥናኤል ልኡኻት ኣብዚ ዝሓለፈ 4 ዓመት ዝረኣና ኢና ነዚ ኩናት ኣብ ኩሉ ዓለም ኩናትን ዕግርግርን ፀገምን ንክፍጠር ዝገብር ቀዳማይ ሰራሕተኛ ዝነበረ ብሊንከን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ዝነበረ እዚ ካብ ስልጣን ምውራዱ ጥራይ ሓደ ዓብይ ዕረፍቲ ክኸውን ይኽእል ኢና ዓለም ካብኡ ዝሓይሽ ክመፅእ ይኽእል ማለት ኣይኮንኩን ግን እዚ ሰብ እዚ ካብ ስልጣን ምእላዩ ጥራይ ሓደ ዓብ ነገር እዩ እዘን ተሪፈን ዘለዎ መዓልትታት እውን ኣካል ዓለም ገለ ኩናት ከይከፍት እዩ ዝፍራሕ ዘሎ ገለ ዓይነት ሰብ እዩ እንታይ ትብለላ ሕጂ ከም ሕቶ ንዩክሬን ኣብ ፅቡቅ ቦታ ደገዲፈ እያ ትብል 4 ዓመት 3 ካብተን 4 ዓመት ናይ ስልጣንካ 3 ዓመት ኣብቲ ኩናት ሕሊፍካ ኣለኻ ንዩክሬን ኣብ ከመይ ኩነታት ካብታ ዝተቐበልካ ኣብ ከመይ ኩነታት ገዲፍካ ኣለኻ መልስና ትስሙ Did you could have done differently? Well, first, what we've left is Ukraine, which was not self-evident because Putin's ambition was to erase it from the map. We stopped that. Putin has failed. His strategic objective in regaining Ukraine has failed and will not succeed. Ukraine is standing. And I believe it also has extraordinary potential, not only to survive, but actually to... So, እንታይ ዝብል ዘሎ እወት ዓዊትና ኢና ብናትና ፕላን ምክንያቱ ፑቲን ዩክሬን ጠቕሊሉ ክወስዳ ሓሲቡ ነይሩ ዩክሬን ከም ትቕፅል ዝገበርና ንሕና ኢና ስለዚ ፑቲን ክጠቕልላ ይሓሲቡ ነይሩ እንታይ ዳ ክሳብ 2022 ዝፅበ ነይሩ ክጥቕልላ እንተተሓስብ ነይሩ ንዩክሬን ኣብ ጎረቤቶም ምዃና ጠፊዎ ነይሩ ማለት ድዩ ክሳብ 2022 ዘፀቢ ምክንያት እንታይ ነይሩ ንስኻትኩም ክሳብ ትመፅእ ኣብ ስልጣን ወይስ ዩክሬን ስጋት ክትፈጥረሉ ከም ትኽእል ኣብ 2022 ተረዲእዎ It's just ውፅእ ሓሶት እንጂ ግን ውፅእ ሓሶት ምዝራብካ ንቡር ኣብቲ ፖለቲካ ዝብልዎ እዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ንዩክሬን ሓንቲ ዓባይ ሃገር ሰባ ዝመሃር ዝሓርስ ዝነግድ ቁጠባ ዘለዎ ኢንዱስትሪ ዘለዎ ዲፕሎማሲ ዘለዎ ፅቡቅ መፃኢ ዝነበሮ ሃገር ዝነበረ ናብ ዚሮ ሃገር መሊስዋ እቲ ኩንነት እዚ ናብ ዚሮ መሊስዋ ህዝባ ባዲሙ ዓዳ ባዲሙ ህዝባ ገሊኡ መይቱ ገሊኡ ጠፊኡ ፋሕፋሕ ብትን ኢሉ ናብ ካልእ ሃገራት ከይዱ ዝተረፈ ድማ ኣብቲ ዝኸፈ ደረጃ ናይ መናብሮ ይነብር ኣሎ እዚኣ ገይርዋ ኣብተን 3 ዓመት ኣብ ስልጣን ፀንሓለን ነዚ ግን ከመይ ገይሩ ክዛረበሉ ዝዝረቡን ኣይኮነን thrive going forward. And that does depend on decisions that future administrations and many other countries will make. I mean, where's he going with Putin? Putin's goal was to erase Ukraine from the map. There's no evidence of that. And this mantra about Putin has failed. This is the nonsense that Biden was saying when he was making speeches about it a year and a half ago. Yeah. ናበይ ገጽካ ንምኻድ እዩ ናበይ ገጽካ ህድማ ንቅድሚት ይብል ፕሬዚደንት ኢሳያስ እዚ ናበይ ገጽካ ንምኻድ እዩ ፑቲን ኣብ ዝኾነ ይኹን ነጥቢ ንዩክሬን ክጥርፋ ከም ዝደሊ ኤቪደንስ የለን ዝኾነ ጭብጢ የለን ከምኡ ክገብር ከም ዝደሊ ዘተንብህ ኣብ ወታደራዊ ኣካይዱ ይኹን ፖለቲካዊ ኣካይዱ ይኹን ኣብ ዝኾነ ይኹን ንዩክሬን ክጥርፋ ከም ዝደሊ ከም ዘይደሊ ግን ኣብ ብዙሕ መድረኻት ገሊጹ እዩ ናበይ ክኸይድ ስለ ዘለ እንታይ ክብል ስለ ዝደለ እዩ There is zero evidence, and I mean zero evidence, that Putin was bent on conquering Ukraine. This is a myth that people like Blinken have been purveying for a long time now. But the more important point at this juncture is to understand that Tony Blinken is in good part responsible for wrecking Ukraine.
he has helped destroy Ukraine. If he had not played a key role in precipitating this war, Ukraine would be intact today. The fact is that the Biden administration, in effect, pushed the Russians into this war. They, in effect, drove the Russians into a position where they felt, the Russians, that they had no choice but to attack Ukraine. And the Biden administration, this of course includes Blinken, thought that we could win the war, that we could wreck Russia as a great power. So early in that conflict, when there was an opportunity to settle this one, and where Ukraine would have been much better off then than it is now, Blinken and company said no. So, ቀዳማይ ፑቲን ንዩክሬን ክወራ ከም ዝደሊ ዜሮ ጭብጢ ዘሎ ዜሮ ኤቪደንስ ዘሎ ኢሉ ዜሮ ስለዚ ፑቲን ንዩክሬን ክጥቕልላ ወይ እውን ክወራ ክቋፀራ ከም ዝደሊ ዝኾነ ይኹን ጭብጢ የለን እዚ ብሊንከንን ናቱ ስቴት ዲፓርትመንት ዝፈብረኽዎ ሓሶት ኣብ ሚድያ ድማ ቀፃሊ ዝጥቀምሉ ፕሮፓጋንዳ ኢሉ የለን ዝኾነ ጭብጢ የለን ብግምጣሉ ኢሉ ብሊንከን ባይደን እቶም ኣብኡ ዘለዉ ኤሊት እቶም መራሕቲ ንሳቶም እዮም ተሓተቲ እዚ ኩሉ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ወሪዱ ዘሎ ኢሉ እዚ ዩክሬን ወሪዳቶ ዘላ ሓንቲ ዲስፋንክሽናል ሃገር ኮይናቶ ዘላ ካብ ሓደ ኖርማል ሃገር ዝነበረ ናብ 100 ዓመት ንድሕሪ ዝተመልሰ ብሕጂ እውን ሰባት ኣኪቡ ክነብር ይኽእል ዳብቲ ዓዲ ከም ሃገር ክኽጥቀም ትኽእል ዲኣ ብትበሃለሉ ደረጃ በፂሓ ዘላ ብሰንኪ ናይ ብሊንከንን ጉጅሉውን ዝተፈጥረ ኩነታት ምዃኑን ሓላፍነት ክወስድሉ ይግባእ ኢሉ ሓላፍነት እዮም ክወስድሉ ኣብ ስልጣን ክወርዱ እዮም ተጋጊና ኢና ይቕረታ ጌጋ ፈፂምና እዮም ክብሉ እዮም ግን ተሓታትነት የለና ኣሜሪካ ሃገር ዕኒኻ ኢራቅ ዕኒኻ ሊብያ ዕኒኻ ሱርያ ዕኒኻ ጀስት ዩ ሊቭ ኣዝ ኖርማል ኣብ ገለ ኢንተርቪው መፂኻ ድማ ሽዑ ተጋጊና ኢና ነርና ግን ዝከኣለና ጌርና ኢልካ ተሓልፎ ስታንዲንግ ኦቬሽን ይግበረልካ ተጣዒሱ ዝብል ኣርቲክል ስወፅእ ተወዲያ ኣላ ናቲንግ ሃፕንስ ስለዚ እቲ ክውንነት እዚ እዩ ነዚ ኩናት እዚ ኤክስተንሲቭሊ ካቨር ዝገብሮ ዘሎ ኳነ ስ ሎት ኦፍ ህያው ዝኾነ ኣብነት ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ መፅሓፍቲ ኢራቅ ከጋጥም ከላ ናብ ዩቱብ ኣይነበርኩን ኣስቲ ያንክ ቴክኖሎጂ እውን ኣይነበረ ዩቱብ ንባዕሉ ዝነበረ ይመስለኒ ኢራቅ ክትወድቕ ከላ ኣፍጋኒስታን ክወድቕ ከሎ ከምዚ ጌርና ክንፈልጦ ይከኣልና ብቐረባ ሕጂ ግን መድረክ ፈጢሩልና ኣሎ ካን ዊ ለርን ፍሮም ስ ሃገርካ ንጓኖት ሂብካ ብፍላይ ንኣሜሪካ ነቶም መሻርክታን ሂብካ ከተጥሕነልካ ኢልካ እንተይቲኻዮም እንታዮም ዝገብሩኻ እቲ ሃገርካ ኣይትብላዕ ኣይትስተ ይገብሩኻ እቲ ህንፃን ገለመለ ንዖም ረብሓ የብሉ ረብሓ በይ ዘሎ ተተዓዊቶም ኣብቲ መሬት ዘሎ ውሽጢ መሬት ዘሎ እዩ ንዑ ንምርካብ ግን እቲ ኩሉ ዝሃነፅካዮ ነገር ዚሮ ክመልፅዎ ፀገም የብሎምን ንዑ ገይሮም ካሽዑኻ ግድባ ይብሉኻ ረጤቱ ቦኻ ንእኽሊ ናይ ዩኒሴፍ ገለ ይመፅእ ገለ እኽሊ ይበካ ህዝብኻ ተሰሪዑ ካብ ድስቲ ሩዝ ዲ ገለመለ ይወስድ ማለት እዩ እቲ ናይ መፃኢ ዕድልካ ኣብዚ ዝኸውን ስለዚ ንሃገርካ ስኸንተ ዘይሓሊኻ ኣላ ናይ ደቂ ሓይልታት መፅኦም ኣጣቂምልካ እዛ ኩላ ተቃዋማ የኢላ ጩጭ ትብል ዘላ ኣሜሪካ ወይ ኤሮጳ ደጊፋ ኣብቲ ስልጣን ከተምፅያ ትደሊ ዘላ ከይዳ ተቃሊሳ ከምቲ ሰውራ ናይ ኤርትራ ኣብ ሰውራ ኣብ ሳሓል ከይዶም ወይ ኣብ በረኻታት ከይዶም ተዋጊኦም ለውጢ ከምፁ ዝደልዩ ይኮኑ ልክዕ ከምዚኣቶም ከምዚ በዓል ዘለንስኪ ባዕሎም እዮም ኣምፅኦም ተዋሳኢ ነይሩ ክዋሳ ኢሎም እዮም ኣምፅኦም ከም መራሒ ክዋሳ ኣሎም ኢሎም እዮም ኣምፅኦም ርእሱ ከምዘይብሉ ብዙሕ ነገር ክገብር ዘይክእል ተዋሳኢ ስለዝኾነ ኣክተር ስለዝኾነ ኣብቲ ክበኪየሉ ዝኽእል ክበኪ ኣብቲ ሓያል ኮይንካ ኣክቱ ትገብረሉ ኣክት ክገብር ተመክሮ ስለ ዘለዎ ናብ ፖለቲካ ምፅኦም ሞ ሓያል ተዋሳኢ ክሳብ ሕጂ ፕሮፌሰር ሎሙምባ ኢልዎ እዩ ዋላ ኣብቲ ሓቀኛ ኩነታት እውን ይዋሳ እዩ ዘሎ እምበር ይሰርሕ ኣይኮነን ዘሎ ሰብ እዚ ብምባል ገሊፅዎ ነይሩ ኦኬ እቲ ኩነታት ብፅቡቅ መረዳእታ ክህልወና ኣለዎ Let's not settle it. Let's continue the war because we can defeat Russia. He was wrong. He failed. He helped wreck Ukraine. And it's very important to understand that he has lots of blood on his hands. I couldn't agree more. And this farewell tour of his, much of which is about a 90-minute interview, a video interview with a reporter from the New York Times, to me shows I think he has duped himself into believing this. Although some of the things he says with such body language that he can't possibly believe what he's saying. But enough about him. If Trump pulls us out of NATO, what happens to NATO? Well, NATO's dead without us. I mean, it just doesn't work. The key point that you always want to remember about NATO is that it is an alliance that's basically run by the United States, and that the Europeans always been happy to allow the United States to run the alliance. And when we run the alliance, we in effect solve all the collective action problems that you get in a big institution like that. And if you take the United States away, you want to remember that you have a series of states, a series of nation states left over. There's no such thing as Europe. It's not like there's one big Europe that then becomes NATO. It's a bunch of states, and those states have different interests. They have different ways of thinking about them. تزبلت حتى دما زيانة مودة
أمريكا نيتو تجديفاتا دونالد ترامب كم نيتو توتشي نيتو انتي كون خليلو نيتو أمريكا تتعلياتو ترجم يبلو نيتو زبال يلن يلو مغنياتو نيتو زبال أمريكا التزورو زمسرتتون التزورون تواسو ويكا شو يلو أوروبا عندما حقوساتهم أمريكا نتنيتو كزورو يلو سلازي اتنيتو زبال قال عايش من أمريكا يلو ساتهم أو تأكيبهم جنزب أموتا أم تقعد سئلنا مسألة تراهم تقمز اللهم بر ولا حنت تقمية بالله من أبتي نيتو يلو نيتو مالت أمريكا حيلنا أمريكا يلو راين تايو محازوت كم زلوا وزير ترقية لبوتاي أمريكا أنت قليفاتهم اتهم قالوت تحت نيتو انتاي تا أمريكا انتاي كقبرو خمزة لهم أبتو ودب زفلتونا يكونن يلو أوروبا حد هجري قالت لك أب سكيورتي حد هجري يكونن يلو بولندا ناتو سكيورتي سراويت ناتو قبر زخل بر مس جرمن زرب زلوا يكون ويون ديل زلوا يكون بحج حجيم كقبر زمسرتو زلوا فرنسان جرمن بحد ديل كقبر يفتنو قال ملا اتنيتو زبال أب تحت أمريكا تزوروا مركب كوينهم كسعسعيهم زغلن بر تا مركب من أمريكا تتعاليا نساتهم بحد كوينهم كسرحوا زغلوا زخونا نجر زقبر ويلني فزي نيتو أمريكا تقديفو they have nothing رايدهم يوم كترفو كم تالاي قدم دحرنا صنت زغونت هاجر سراويت كتان استفتنكم يوم كون مسرت علوم هاجرات سلازنبرو مسرت ناي مكلخال علومي سلازي كاو كبغسيو كاو تبغسيو مكلخالاتهم كانصو كفتنيو سلازي اتنيتو زبحال كمزي بتعمي كلن حجرات اوقاتين ايدنيتين بقى ايدن غانتن كوينن سرحا زلواكم امريكا تزور شويو امريكا رايحه دليت اخذ دبرتخل أمريكا كاون دحر وصيا مالت اتنيتو زبحال يلن يخاخطو بلتخل نامريكا وصيا نيتو زبحال هاجر كقصليو يلكا كزرب ايكلني يزبلهم صلو and this is the reality دونالد ترامب بما بالتعمي نزو كنتات مزميزو نتوم أوروبا صبوغ يرك حرمو ميدل خمزلو إنا نرزا لنا مرحت أوروبا كم قلعود أكتس قبرو مخانم سلا دفلت نتوم قلعود ما هارد بارجين برو أبر تعبيلكا نجدن زيادة قبرات زي لا كلام لن تحرل كام كابس درام كوتسي كلو نيم سلازي كأمريكا كوتس سلازي كلو ولا بزي جوبوت صرف عند حريلو مرحتنا أوروبا عمي من نابلو كصت فيهم زقبرو يبلمن كاوت يوم كالم الرجع زرعهم يلن مهنياتو نراشا بعلم حيرو ما بيبتع مالو قوم شيتنا أنصار يخدلو أمريكا لا يلوم يومكم زقبر نيرم أمريكا تقديفاتهم زقبر نقريلن هذا نامين نراشا خيدهم تنبركهم يقرأ تقبر النقبليو جن استيل كم جيرهم كواتسهم ده مهنياتو بوتين بوزع بدي لهم مالو نراشا بوزع بدي لهم مالو لذي again تكونتات قليل كخون كم زي كونين عمري بس غين بتي هذا حبريتا بلو زخون حبريتا نسمع لنا كبلو زخون سبات زمتي كم وتر دما كابز كن مهار التحساس بنا كن سفه أكيدنا عالم كردانا حيالات هجرات كم يمسلو انتاي يجبروا انتاي كيبلو وخامي يخدو كردانا إلى زم صوز اللغة صادكم دما تكاتلو ونزي يغني اللي سبتدخلوا تجبروا لنا دقف لايك مقبار سبورت مقبار كومنت مسحافر إيتهم هاب نابل كنا إلو مهار سابز خدي مزيا حصار ريتو غت مزيا حصار لبواخ غت اب هيوتنا سربة تخاولو تخن جبر ندلدو امبار ندل انتو خينا لزن سلسة تنكتل مجمريا يوحد بزاح جنزب كاب بانك بنات عن بانك زقلقل زلو نعاخان خقلقل اب ستوك ماركت انفست برو ويا كريبتو انفست برو الزقن فليت كان على لي خان بوحس من قد تخد قبرن تخيلكا اتزبلت ايو وصر غلته دعرس راح كانت مرتخان عكند تيفن يوتيوبن كالن غزيخا تباخن نعاخا خطقمك كازخل نصباح من قد عوض كونه كازغل كيلتات نختم عبل مصحف من باب ديو كورسات موساد ديو اب انترنت ريسيرش مقبار ديو زي خاطه تعملو اتا سالسيت دما لو من عاخا صباح دما ندك خا كون زغل بيزنس دي جزا اب افريكا كجز وطني هالخا نزي من قد زك حجزنا زغل استفل عليه كورسات لنا اعطيكم ريكم حبريتا وسدوا برقست ما كتعمكم يخل